Чечен шеры художник-сене студент Симбера Шери иги верени учреждений педагоги-сене хавхалану күрсе шенешсем сталамахистене. Хальхи юнер центринче унда тузем тюбете эбе ятпа куравишлеть. Тузем тада шавдырыхра бурнаган чинзем. Пинбен жылырцеде негам тегінмен шутчандалык. Пидерди Илья Репин дяджеле Унер Академиен тада Чечен патшалық педагогика университетін верендегенізімбе студентжізен хызен тезі зөмя. Проекта бужараганя Рустам Яхиханов, Үгерчі кафедрин аслы преподавателя. Шубашкара картиназем Грозный хулынже кадров галереенже экспозиции хышын гельня. Галерея ба Чечен Республикин культуры министерстве пленера перле ергеленя. Шаг жамрыксене егебінде шеренбешіміз шулда патшыне вырынзе мышса хавгаланма майбана. Пирин торохра үгерме хонох немер пілет бір. Санкт-Петербургра вернеген студентцам тоже хозин торохне үгерме пілеща. Анжақча Чечен Республики негазан, сыртсым жіне шүле оқсан, онда тестел мажынат, онда сылыштал мажынат, онда шевелде ұрықларақ бағат. Шамбада манжуғышпа студентцам үгерне картинызем пиде хақлы. Академире пілу бараган Чуваш Республикин тавадивишле художниги Александр Федоров пленера икимыш худ-худшынна. Юттырығын авалге культурин хала безембе, елы ергебе балашнымай хама коллег веренегенбек туйза илдем тетвал. Чигирли вара студентсен таврагурымне шене опытпа анлаладасы. Вазен терле үзімрешін ба худшынма дюргельня, шандалык та шамрак юнершізен тюзімліхне самай дересленя. Хирихиге градус шырықрада, тухуже генджи севереде шлемедивня. Тузенже уйрым хват. Тесембе сынземде урыхлаунда. Палыр треш курава ушны жухне. Студентсенечі зенже Чечня Грозный, хой кураган умне теленмеле илемля тараватлан тухсадырайшы. Шынақта жағымбек куравзіне, перін Шубашкар шындезіне қытардас бұлайды, перін республики шындезіне қытардас бұлайды, мәжін жезесіншкеға. Бұрынде сұртсым жіне Чечен Республика негайса пұқма майы шуққа, ақында курава келсен пұқма бұлайды. Шауынбады манжы бұшпа, перін үнермізен жәшілген шынзем жын валеде, и Шубашкарды бұрнаған шынзем валеде, жақ курав манжы бұшпа пиде, кабыр, кирлі. Унда тузем тюбеде эбе курав, Хальхи искусство центринже юбауихень премжеченешле. Чувашенгаларам Вале, Алиса Александрова, Анна Филиппова, Михаил Солин.